countries mienu. There was a pointer. In fact, yetimi koya kodru 60%. Ena yetete ba fom. Now, a drew baby about 2-3 years ago. Ghana ni Cote d'Ivoire shia say ewiase nyina ye cocoa na ne bo ne eye premium. Enti say a drew baby a ehia sika bi ene e de sa sika no abeboa ama cocoa no my advantage because yen ye de no ye beans no eye papa. Can in fact, at a point, yes, Ghana and Cote d'Ivoire more TV halfway. We're able to get that demand request in their coin. The American copy me kako we say. Ebi bremu ha. Nyankopon adom. Wa mayen eniema bebria. Yen ka say oh yen timi yen depend on and I say yen independent sebia yeti hay na yesi bibia no yen na ye betimi aye ade di ade yen hia bro ni hwe yen cancer say yen hia broni hwe in our life but ade no ye wa advantage no say we eye ade a ye kuram enti sa ade no ye kuram no ye besi dan ene yetimi aye ne yie. It is sad says e si aye kasai ade no anka wiase nyina de buyen 87.9 Kumasi enke kanya ye ho se ye kokoo ye mfa nko ye kanya ye ho a se kokoo no ye de ne ye hia we manfa ama yen a ye mfa ma sa ade no ye lusi sa ade no o nti enei respect bia nanka wiase amansa de ma Ghana and Cote d'Ivoire say ye cocoa beans a premium cocoa beans intino ye place value so ye share that man attention sika o se ye tuade geno ye tuade age because ye hia sa de no e say ye ka say ye lose nti enei Ghana be ka che say ye cocoa no ya to about 50,000 tons ho a ye ntoye enti no ama enema mo ye ding de ama ye if you say man say cocoa bo ne kofom enti Ghana cocoa ye premium no e say ye nto ye se ye de no ye se ye de no e premium ne board enti ye gina standard bi level na ye gina no ha na ye gina ama say ye reject ye de na o say ka kire and then say woko Cote d'Ivoire nso no ye say ye reject omo de because omo de ne boarding omo so premium ye sa countries mienu ye na ye cocoa beans no say unya saudi ya ade bia tim say we de emodu and monyam bi wom enti to get to the pointer yes ye de wo to afagu fie e wo Cote d'Ivoire o to afagu fie Ghana de yes an si ante so a oman no ye boka nti ya teso ene ama say akuafo eja dem gidi eja dem akuafo so you say emote kuani bi asora no pa no ka si atikoko so a na che say ade bi ya ye no Akoma FM 87.9 Kumasi ade na o se ka kire yen ye o se ka kire ni say ya kandifo no o so mu jai kasa no no mu ye adwuma also mu jai kasa no mu ye adwuma because show se Ghana ne Cote d'Ivoire nko ase ne ye mienu se ye ke ho abom na ya set up factories akese a ebetim dia process ye koko ye mfa bi nko wiase amansan a ana se wiase dwa so a ye process a de value ansa ne dia ko
katemo no betene ama omo moma chesi ai ba chesi ai ti hai afa na Ghana investment ananka wose ye ewo cocoa processing company ya tena ho abedru point wi a asem ya beto yen. And you see baby a abibiman ene mpanimfo no say omo kasa no omo nkoma akwakoduru no abrofo no wo means a omo so betimi maye so ye ho akere yen ebi nie si ya reject it because ye mpanimfo no de wo se ye dwene ne ye kane ansa na atu anamom de nya this asema si ansa 87.9 Kumasi. Because Ghana will say what the IMF no ube frim na u frim wa is over here say IMF kra no nka wo nko biu e de na wo ya o se ube hwe na watoto ne ma yie wo fie nti Ghana ube gina ho so de to da bia ne ma bi wo ho se nka akosra wo so wo nsre e de na wa ye ene ya kasai ukoduru Côte d'Ivoire was on tin de so 3600 the bag no 87.9 Kumasi ase ota fagu fie because they say quite to the point say yentimi mfa nko yentimi nkoton Ghana there similar case here yentimi nkoton ebisi ase market no ebo na ba fom. But Ghana there yes Ghana Côte d'Ivoire yes here no de cocoa no ye nton no biara saa o. Until this point you cannot take a firm decision. Uni option biara is there na ehwehwe ayen a ama ye teteba ye ti wo kroma. But the value addition no ya ma ye ho so na value addition. O my Ghana enra ade amete ya na ye meja. And at a point, me feel is and one in our case, Ghana case, because ya who bebre, ya factories bebre, ya giant Commander Sugar Factory, Commander Sugar Factory. Yet home abesi ne, and I say power or Marco Kate power, water supplies so much Katia de Omodeka. Commander Sugar Factory 87.9 Kumasi Omani esi ebesi esi kasem ejina ne nanso ene e invest ewo sugar production said ye ne ye adwene ho say yesi ye ba be add value to your cocoa ene yesi Ghana is spending about $500 million at the import sugar and today no was here e wo say ye di sika na factory a ye betimi rely on say e betimi aboy in sugar production no ye di sika kwa akohyem ana ye tam ye sika na ye di kohyem Akoma FM 87.9 ene Commander Sugar Factory ochina Commander Sugar Factory ade echi Commander Sugar Factory ebeka sabre ene enra unfortunately trade agribusiness industry minister osi ye twa wo nkaneam Commander Sugar Factory ye twa nkaneam enso kura bi nkoho efidi egu dan ni mu no since time wa Commander Sugar Factory ye di ho nkomo wies eba be produce sugar ama ye di de osi ye di bi aye since that time 87.9 Kumasi Ebeka Sabri from 2015-2016 Ebeka Sabri Commander Sugar Factory ye jani sa minus so abe pro eze pen koma ekoso ye kasi ye se ekọ ho a ye se ekotam sika obetimi di wani abu bebre ena no ne ye kan yi wa ha jankoba ma edua ene ma ne mema edua ginger omu wi a what happens yes here come on factory and they 87.9 Kumasi that factory no so no ya abandon you see enti kasa no edoso
kasa no ɛdɔɔso yɛnyɛ adwuma abibrɛ mu ha no mpanimfoɔ no you see sɛ ɔmo hyia a de ɔmo kasa kama na ano yɛ ɔmo kɔ hyia yi kama emu mpanimfoɔ emu nkɔkorɔ ɔmo kuta poma ebi kura ntumi nante kama ɔmo kɔ hyia no ɔmo di nkɔmɔ kama afei ewia a ɛne ɛnɛ a ɛde abɛduru ha yi o nti mampani John Dramani Mahama who opportunity to make a difference. Opportunity no to make a difference. Because wako aba and o commitment to and someone o kano and only ade aye hwe animu. Because the AC o koko sector si edi nkomo we na reforms are on paper eye kama. If you ask me on paper reforms ni kama say ya ntimi a implement a Akoma FM 87 this year disappointing crofo the some reforms na ntimi ama na amakuani na nei e bia otiem osu no o kire bi wo say oh ye sacrifice ye esi ye no ye kan ho asem de but ye wie ye no ye di nkunim si ntimi anya ne saa na ne you're disappointing Crawford. Say, and to me, massa. What it means, they say. The Obiabeka say, oh, me a cocoa kuyani, me a cocoa kuyan, a cocoa kuya for the difference will be mu. Cocoa kuya for no difference, there will be mu. And so be also a cocoa kuyani. Yankasa a recopoku so a cocoa kuyani, we know. Nano man penny say or also a cocoa kuyani. And penny mesumitiam ye cocoa kuyani. Obia caso a cocoa kuyani, but difference one. Difference a woman say 87.9 Kumasi. Cocoa kuyafon and neno omo casano. Only source of survival and who asem no moking. Also, I know pa. So one crop for moi. Maybe I go to cocoa nasi menkenibi. I'm fine with ya. I did the home by a diamano. As I cocoa no de ko na cocoa cratchy amanisika. Cratchy amanisika wa manta. Just for friend wa pebosian baby. The difference a womb. But me, my point is that say ye way you know ye nase reforms no yes ye be produce cocoa ye be add value to your cocoa 50% and sana ko and you see the justification here is that Beni ye have Beni ye mfa Ghana nso cocoa emfa nkonkoma Beni minti bi da yes Ghana swa cocoa de akoma Beni eba sa se cocoa board to cocoa nka se me to cocoa me de ko Beni Akoma FM 87.9 Kumasi but se say wa ha ne add value to your cocoa na se yatima a chocolate dodo o krom ha oh se Beni more ne mat here ehun bi o krom se bi wo ho yes ye after nti ye kase ye de bekọ a ye betime nya direct market e wo Beni ye betime de akọ say Cote d'Ivoire say or add value to the cocoa ye Africa anko ye betime ya supply ye ho because ye wo areas bi countries bi over ha cocoa kra no the production e din wo ho this year wie that's a finished product. They say the be very easy. But hey, veteran hosa intimidate anopai ampani ade ba ko a ehia pa ne say sa reforms na ba because he said the akwaya ne de sa na aba bedru
2,500 no saa na tie saa na aba bibia ni ho a betimi asie yi say bia ochena ye sore ne say cocoa price e world market a started kosoro and ye behu bibi but say see ayetimi de the only thing reforms na egu paper so no see de be ye adwuma the amfa anya adwuma na ye ko besi achi na fe 2-3 years yes say kind the same story no we are at this stage after the whole stage we are come on nye de come on enye de and then I heard the story commander hey commander sugar factory e boss share me carry that time crowd na yi Alan Chamatin you know shebo commander oh you are going to invest in it near corner cameras the chini wuram ne ne mu ne sane ne sifam dubre bi na ya de you see a produce sugar first sugar just say come on bebre sa ne de bria ni so ne de bria ni so hey and then say yaba Elizabeth Ajari aba ono so aka ho asem ye hwe no and I was saying about me create about is it 75,000 or something jobs our commander ebeti me create 7,500 jobs you can't say paper so come on here de mrantie gu area ho how on be survive kwa be fa so be didi na be problem the tikremo na say da bia no you can't say ya na na me can say the opportunity a politician bi wo and say they see now we be see because they see the woman say who die so na wa so say obeso Ghana for gidie wo politicians mu no kofem eguso kofem nti say aban anya bibia mpagya mu a ha say na motie na nipa we say ankoto aba santimantem nipa over 1 million to aba saa bedru ba bi no saa na beye yakoba say nipa anto aba it should send a signal to the politician Akoma FM 87 see to aba na say oh me na ja munyame na menwe me ho oh nye say ya dada no a munyai saa dada no a oh munyai na politician asem si oh yeah no atwe che say wono na dwene ho asem si ya no wono na dwene ho edi so opposition a wodwene ho pa asem si ya wodwene ho pa baya no wafa microphone no edinachi on the be cheche mu ya kire wo owie kra baka so the radio for ne kan mboa ye de no na muntie eze wo code e ba yi oh microphones ahodo a etram ho but you see politicians na eduru ba bia I'm telling you this bia ma me no ne dia ma mo form say sabio se bi no ntimi nkan a asem to ma omutiri mo ntimi process o ya ma mo form sa o Akoma FM 87.9 ya de to ho a obi a wontimi nkan nti no ye ka asem no ote a ontimi process ama manu nyamo sa yo Entry Sir John